وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وهو أصدق الواصفين والقائلين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا حبيب رب العالمين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب سدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضيلة المعظمين سيسمي ملجأ ترسعبتنا أملجأكي ajunan setaja para sepuh, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama, para asatidz. Kacukanan ajunan setaja kerabat, famili, taretan, peletatangka. Utamaipun undangan kita bersama beliau Fadilatul Muazzam Ki Haji Rafi'i. Saya tentunya insyaAllah beliau ki badai jalan untuk menuju dekat di tempat dak ke beliau abtina sangat amul jaaki Fadilatul Muhtaram ajunan semulja Kiai Haji Ismail Abdul Qadir. Da ajunan abtina sangat amul jaaki Fadilatul Mukarram ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabadri. Dak ke beliau abtina sangat amul jaaki Fadilatul Muwaqqarin ajunan Kiai Haji Hasbullah, ajunan Kiai Haji Aminullah, ajunan Kiai Hasul, ajunan Kiai Abdullah Hasanan sareng setaja para masyayikh, para alim, para ulama, para sepuh, para guru. Si abdina tak nyebut asma mulja ajunan. Setentona tanpa nyebut asma da ajunan setaja abdina juga sangat amul jaaki. Tak ketinggalan imut Rais hadhil qaryah, Bapak Kepala Desa kak di tempat sareng setaja pamung di sana. Da ajunan setaja abdina juga sangat amul jaaki. Kacukanan tak ketinggalan ingat sahibal manzil taretan saruji sareng setaja keluarga. Da ajunan setaja abdina juga sangat amul jaaki. Ajunan setaja para undangan, kerabat, famili, taretan, kanca pereng peletatangka. Da ajunan setaja abdina juga sangat amul jaaki. I dalam giliran abdina nyampayakin sekatar hikmah dari acara sebuareh dari wafata almarhum al-maghfurlah Hanidin. Setan tonat ada pamator
sepatot ikabay pamula tor pamuka angin abtina amulain muka kalaban nambay poci nambay pangalam ngatore syukur da kaajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas papareng tambahan nikmat sehat seperingin tambahan nikmat sempat sengat raki dapat da kaula ajunan da ka dito tempat tentu nangireng kaula ajunan atas nikmat sehat dan sempat kompak sampak ngatoren poci kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin salawat asarta salam manturmu ketap-tap langkeng ka atorada kaajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad dan ilanjut akinah dak seteja keluarga telemah dari para sadah para habaib kong langkong dari Bani Alawi ban itros akinah dak seteja santre murid sahabat ben itros akinda setuju umat langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter ajawin larangan rahmat Allah kehormatan keselamatan dari ajunan Allah nanti muka rezeki akinda kaula ajunan ben ipanyerep dakah nak potokan tos ka are kiamat amin Allahumma amin. Para Rabu sesami mulja abdina ipanggil sarang teretan saruji sekeluarga ipakwan mangkin ajunan sakecca insyaallah ta'abid dalam ajelas akin sakater sakonni dari hikmah acara sebuare dari wafata almarhum teretan Hanidin. Para Rabu sesami mulja nak foto seodi alam dunya taretan karabat bela tatang keseki kai tiodi alam dunya caipun para ulama tak kenging peke hubungan inga tak kenging peke hubungan bagus kalaban bengesepo si ampun berangkat di alam kubur karena orang kubur sangat butuh sangat hajat ngarep ngantos ngamba rem kere madu anak potos yodi alam dunya sitong ulama ada buakinon beliau asman al-imam Sufyan ibn Uyainah epakwadabun beliau al-amwat ila du'a ahwaju minal ahya'i ila ta'ami wasyarab orang-orang selesai tekainto dari bengasepo kaula ajunan dari karabat taretan kanca peureung tole tatang ke kaula ajunan selesai kainto sangat butuh sangat hajat sangat ngarep parloh ngantos ngamba dak rem kere makaula ajunan seki odi alam dunya di lebih dari nak poton buto nareng kopur dak rem kere mana potos yodi alam dunya kainto lebih butuh etempeng dari orang udi alam dunya dak kanase ben aing orang semangkat nyare kasap kak ronon mangkat pagi pulang sore bahkan atina tisan atina nageran karwa nyare ke Malaysia ke luar negeri karo hake ketecepon ulama seesare nase sapereng aing segelas seepakanakin kaaban ben keluarga lah dari kak dintong ulama kompak samtak inna ta'ama wasyarab min daruriyatil hayah nase ben aing reka puto nereng udi alam dunya tatapi kengain cepon Sufyan Ats-Tsauri ureng semate ureng selaset dari bengasepo kaula ajunan si ampon dapak ke alam kubur kainto lebih puto lebih hajat dak karim-karim adu anak foto siodi alam dunya lebih puto item pengreng udi alam dunya dak kanase ben aing dari kak dinto marabu para kiai duan ajunan kento deki itontona kalaban kalakuan bagus kainto seilaksana aki mulai dari pamausan Al-Quran apa boleh sampai ngatamaki pamausan tahlil bersama kela acara khususan esap poin sareng kiai Ahmad Fauzi Sabadri
ben acara ngatoren sedekah siampun ia toraki ajuna panjenengan kento ipon tutu siang are mangkenda ka Allah subhanahu wa ta'ala nantur muka katare maah amin Allahumma manabi katare masatujan amal bagus selaksanaaki dari kaketeina teretan seruji seki odi alam tunya sataja kento deki bekal tetia tambahan perak tambahan bunga tambahan seneng tambahan pangkat ikan di almarhum Hanidin amin Allahumma nah barakana aba keintonon ngimutin bangga sepo bilebi khusus benih sitong orang gela para de pasajam ke Ahmad Fauzi sing khusus orang-orang siampun wafat kadis para rabu sesami mulya mun itare mabi Gusti Allah pada Pak Rem kerem duan kaula ajunan da alam kufur na pahadiah saya paringakini alam dunya mun kencerna ampun lai siapaki alam akhirat amin Allahumma kencerna amal bagus saya kerem naki kento ampun iam daaki alam akhirat amin Allahumma tapi di antaran panon mani'tana bi amwatihi bil qiraati awi dzikri aw ihda'i sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi may ya'tani bih sapa-sapa nak foto sapa-sapa santre seki odi alam dunya raja kaporo tangan nada kabenga sepon raja kaporo tangan nada ma'mbun raja kaporo tangan nada kapara guru setoman yang kulen ilmu agama kata apa sifat sikap kaporo tangan nak foto kerimin kencerna Al-Quran apa boleh sampai ngatamaki kerimin kencerna tahlil akati siampun imaus bersama kerimin kencerna sedekah arya darin eka bunga darin mapunga dak ahli kubur dari bangga sepo maka kaula ajunan bekal ibri'inna hadiah dari ajunan Gusti Allah kacong ceping kaula ajunan potra potre kaula ajunan anak foto kaula ajunan bekal itu yakin nak foto sesalih salihah amin Allahumma nak foto sepekus lalakon ka Allah nak foto sepekus lalakon ka kebulan Allah nak foto setengka lakon mapunga tunya akhirat nanti tepada kacong ceping kaula ajunan amin Allahumma nah dari kak dinto teretan tore kaula ajunan metek faida dari debun ulama sampun ecatoraki sareng abdina tore kaula ajunan jendi posang bring sang sosa senyangkol natunya kana foto jendi ruwat gimeng senyangkol natu tetunya dak kana foto tore kaula ajunan kento pong ki odi pong ki sempat pong ki sehat kacong ceping kaula ajunan tulis sangkolen ilmu agama mun tak tahu senyangkol na tibi mun tak tahu semalak na tibi mun tak tahu sengajar na tibi tore kuna aki ustad sebeda kampung panjenengan kiai sebeda itisan panjenengan tore pangaji kacong ceping pasakola kacong ceping deki tinggal lulus dari sekolah nah kerem tore katelem eki terem tore ka pasantren sesemak dari tisan panjenengan mak letak nambahin banyak karepotan mak letak nambahin banyak biaya para rabu sesami mulya apa-apa non mun badareng sekolah ke mangkat ka kopur atina kacong cipinga alam dunya idilem ka badan pelik tauning iman tauning rokone Islam tauning perintahan Allah tauning larangan Allah tauning halal haram gara-gara bireng sepon lambak ki odi tak tomani pangaji tak tomani pasakolah tak tomani pemunduk ipakwa ancamna la yalqallaha ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli Kanjeng Gusti Muhammad ampun ada debu kento catat di dalam kitab Ihya sareng Imam Ghazali pakwa debun Kanjeng Nabi Muhammad ring sepolake mangkat ka kubur nyangu posang nyangu beringsang nyangu sosa nyangu tusa ada kata posang beringsang sosan tusan orang sepolake mangkat ka kubur atina kacong cepinga alam dunya idilem kabadaan pelik tak uning iman tak uning Islam tak uning perintah Allah tak uning larangan Allah lamba ring tu wajriyah ki odini alam dunya tak rabat sema sekolah tak rabat sema muntuka tak rabat sema ngaji karena sibuk kalaban urusan dunya sehingga antar lantar apa yang terjadi
kacong ceping saya tak berjang di alam dunia, kacong ceping saya melanggar di alam dunia, kacong ceping saya tak toleh ke perintahan Allah, kacong ceping saya rompak ke larangan Allah, anak saya maksiat ada sekatempuan ni alam kopur reng sepolaken, sekapotoan ni alam kopur reng sepolaken, seiamuk bi malaikat gara-gara tak ada pora tengka lakon nak foto seialam dunia, sekapotoan sekatempuan seiamuk orang sepon ni alam kopur dari kak dintoh tore jan kuleban pancin dengan non jan diruat posang biring sang senyang kol letunya kana foto pak anak kento ci antos ka umur 7 tahun mula kecak umur 4 tahun tuli pangaji, kecak umur 5 tahun tuli pangaji, kecak umur 6 tahun tuli pasakolah, lebih mula kecak umur 7 tahun wajib pangaji, wajib pasakolah, wajib pamunduk, mun tak masakolah tak mengaji tak memunduk tu sareng tuan deki mun kadung anak jadi tetinak foto putuh tak ngagungin ilmu agama maka tonton sekatempuan iajunan Allah subhanahu wa ta'ala orang sepolaken mantar pada selamat amin Allahumma kalaban acara hall isiang laku ari mangken mapunga benga sepo kalaban ikirimin ke jena Fatihah sepinpin sareng Ki Ahmad Fauzi Sabadri mantar muka kacong cipting kaula ajunan anak foto kaula ajunan itu yakin nak foto sema bunga tunya akhirat angka tanangah amin Allahumma potra-potre kaula ajunan itu yakin nak foto sesalih salihah amin Allahumma amin kentos se pertama se nomor 2 non hikmana acara haul keinto kong langkong keinto bi teretan saruji futun almarhum Hanidin yang keakidah keajunan kento benikeng lebih belenca kento benikeng korang lako kento sepaja panapa fa'tabiru biman madha minal amwat orang siodi kento sepaja ngalak paburukan kalaban teretan sampun berangkat ke alam kubur arten panapa panika sanguji aburu keten kula sineku ummik kento tinggal ngalen ke Hanidin cecer nyaman ni alam dunya cecer futun ni alam dunya cecer ceretan ni alam dunya apa arten toreng ala apa burukan imaren Hanidin kare kilirna dan kuleban pancinengan seekoni Nabi Gusti Allah kelanon para rabu sesami mulja dan kuleban pancinengan kepon ulama bekal narema bekal terjadi katan kuleban pancinengan musibah sesangat aku hari ada selamat dari musibah si bekal terjadi hari teh make pas era ada selamat pakun icapok bi musibah musibatun ulma musibah sesangat raja musibah panapa kentonon a'zamul masaib musibatul maut debun ulama paling aku nge musibah kento musibah pateh sepekal terjadi ada kaula ajunan musibah pateh sepekal ajum puta sepekal ngonena kaula ajunan dari kaudian alam dunya iki babi pateh da kaudian alam barzah panapa alam barzah kento taretan alam barzah itu cepon ulama al-hajiz bainad dunya wal akhirah alam perbatasan yang tanah alam dunya dan alam akhirat Hanidin kento mangken badai alam barzah kento lebih lebar etempeng dari alam dunya non beda panapa barzah kento taretan beda 2 daerah beda 2 tempat pak mon Hanidin kento mangkat dari alam dunya nyangu keyakinan si bener nyangu kelakuan si bagus erengkes bi para santre Hanidin nyangu iman ban Islam maka Hanidin sampun ada pak da alam barzah kainto bekal isabah da daerah kebunan seterbas ka swarga amin Allahumma tapi mana binon orang mangkat ke alam kubur ngening kedebun benga sepo ngening kedebun para ulama arwana takon cong kirimis secong orang para panjajnya berona orang para mati arocong mun kadung cecer iman ben islamaitas lencak ron masuk kafir ke alam kubur apa yang terjadi nak sampun ada pak ke alam barzah orang setak nyangu iman ben Islam jadi ya
beni ipa masuk ke daerah kepunan saya terbes ke swarga tapi icung ke aki icurung ngap aki ibuang dek ke curang saya terbes ke apoi neraka mantur pada selamat amin Allahumma amin. Nah sementara ceritan mate ke into sepekal ajum puta kaula ajunan beda dua pak. Kaula ajunan ngedepin pateh beda dua. Kenapa? Beda orang mate ke into mate mendadak pak. Hat sehat, seger, ki ngudah, tandi penyakit, gerebek itu mau mate pak. Are mate mendadak. Beda orang rematen ki kering teluh, ki songkan teluh, abulanan, amingguan, bahkan beda si ataonan. Nah, dak pada bisa milih, yang tak bisa milih. Dak pada ikening rembek, yang tak bisa rembek. Anguan kering teluh. Apa? Orang remun kering teluh. Mun ki andi ren karin iman pak. Mun orang jadi bagus maka tonton orang jadi nambahin bagus. Mun orang jadi orang cuba mesden ampun lakasta lakas saja kelakuan cubaan. Lah lakasta la janji tak boleh boleh ke Allah. La tobat la aten. Kalau ben abe ya la mulai kering tak lem deres. Ko beter abe para mati ya. Bila orang andi iman ke entonon. Kering akak pak kor sabar beni per jam pak per menit berempat dosa seekosot bi Gusti Allah per menit kor sabar atas kekeringan nah beni per jam teh ben menit karo berempat dosa seepangolocor bi Gusti Allah. Namun mungkin para rabu sesami mulya debun kanjeng Nabi Muhammad mautul faja'ah rahatul lil mu'min mate mendadak ya pakun kabungaan, pakun kaperaken, pakun kasenengan, pakun kagegen, mun semate mendadak jadi ya orang nyangu iman sampurna. Ibali ina boleh. Orang mate mendadak, pakun bunga, pakun perak, pakun seneng, pakun gagak, pakun asyokor tuli pamate bi Gusti Allah. Mun semate mendadak jadi orang iman sampurna. Apa tatengere iman sampurna ya? Orang jadi ki odi alam dunya cakang arok torok perentan Gusti Allah. Orang jadi ki odi alam dunya penter ajawin larangan na Gusti. Are orang iman sampurna teh. Beni karo pedan, beni karo pangakonna. Tapi abuk teh orang jadi kiodi alam dunya neros aki karen umur ngantos deting apate siang hari siang malam neng ketibi banyak orang baik parapan kering parapan sehat parapan jember parapan sosa ima Roma di luar Roma orang jadi pakun cakang arok torok perentan Allah orang jadi pakun penter ajawin larangan Allah jadi orang berarti abuk teh atande atatenger orang jadi orang andi iman sesampurna mun kata panika teh apa boleh ki gering aja lu apa boleh ki sakit aja lu nak pas seda mendadak parapan kaonjangan orang jadi bagus lah lakon ke Allah bagus lah lakon ke kabulan Allah tak kau bater non bunga seneng orang kento non ontong jalakan benih kau ningin ting lada pak ke dalam kopur teh punten orang kento ontong jalakan iwak to prapannya joknya abe karo non karo le katawen nampunan lah sadar abe lah tahu apa abe rezeki terakhir ke kepunan seterbes ke swarga apa abe rezeki ibu yang ada ke curang seterbes ke apoi neraka arela padang lah mulai ditas lencang idim majeria ibila jiria selengatela idza balagatir ruhul hulqum iwaktu roh ampon depak de kabung kela gerungan hulqum keinto non tore keinto ilmu pak keinto ilmu malah teti paburukan de kabe keinto hulqum non tolang se aketo beda tolang alang salang dari kangan tolang alang salang dari kacer kento tengah pege tolang kento ngak tengahna beda colgem kento hulqum nah
Rok ento mana bireng mukmin icabut ke atas teh. Icabut ke Allah. Jadi mate ento mate dari sokoh. Mate dari baba ke atas ke atas ke atas ke atas. Sajen ke Allah, sajen ke atas rok ento, sajen yang sara orang ento no. Coba depai pertengahan badan, Pak. Jabun ulama rore tinggal depak kadada. Kata apa koncan derin yang sara orangnya joknya ba ron sing la depak kadada. Kita depak ka hulkum. Ari pentingna seakan-akan derin sake petok langi rempak atampe ben bumi ureng jadi bade ngak tenganna petok langi rempak atampe ben bumi ureng jadi bade ngak tenganna idim majeria iwaktu orang jadi ron bade idada jon ke atas jon yang sarap bila biting la dapat rojeria ka kerungan apa yang terjadi cepon ulama sering abdina nyacam lapar sesangat luar biasa, arjeng sesangat luar biasa, sakit sesangat luar biasa, takut sesangat luar biasa. Bila rasa arjeng ngureng, itu iketap pak. Bila rasa arjeng ngureng, iwaktu kiodi nyalam dunya, ureng jere nakal ke bejeng selima waktu. Pal bejeng Jumat, rang bejeng. Panapa boleh orang silakan lanti bejeng selama waktu jauh sampai ke kubur teh itas lencak rokeng teh papa dengar wah para paniumak bi malaikat kaliben seksaan para rabu sesami mulja jere koncan derin arjun orang senakal ke bejeng i waktu perapannya jauhnya jauh saking aing salam dunya aing tasik aing songai aing somor aing somber pasitong pak salam dunya pas isanyo pamasok ka colon ureng seperapannya jeknya kiodin nakal ka pejeng selima waktu masuk ka di aing salam dunya asad aing salam dunya karena ikulunya ureng jadi tak kira maberes arjeng je pon derin arjeng tetapi para rebusi pada mulja ikan di orang waktu kiodin alam dunya kibar seki sehat kakang torok perintah Allah istiqomah pejeng selama waktu tak toba pasar Ramadan kakang jauhin larangan Allah bilebi mate parapan akor bentaretana bilebi mate parapan sarmu ben velen bilebi mate parapan tamu so bentatangken apa yang terjadi teh i waktu rojeri depak kekerungan dede malaikat apa rengka berbunga lah jek aja make lapar, jek aja make arjeng, jek aja make sake, jek takok kake, aria tempede kake deki are kenengna kake, papadeng swargen teh. Leuting lapadeng swargen teh, ilang lapar, ilang arjeng, ilang saken, gelenun, benih takok sekara sebengal sematia, tinggal ninggalen ke swargen, ninggalen ke malaikat senyebutnya bayolon. Ngucadaran memayit gila ya qabidhal arwah tukang cabut roh ya Azrail malaikat Azrail ya malakal maut malaikat maut ajil cepat malaikat tuli malaikat karwa swarga pun lapadeng dan kula tampan keburu kento munureng sesalamat mantur tepada kaula ajunan setuju angkat tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma wa illa nabi sapelik keteretan orang kento kiodin iwakton rosaki karen umur iwaktu odi alam dunya perintah Allah tetole larangan Allah irompak bilebi mate soker bentaretana mate sedih ben belen mate amuso bentatangken apa yang terjadi iwaktu abe perapan kelaparan iwaktu abe perapan kearjengan iwaktu abe perapan kesakian bede malaikat abri kaperwat apa karo lapar jeria apa karo arjeng jeria apa karo sakit jeria aria are kenengna kake curang seterbes ka apoi neraka papadeng ka orang kento aku lupuk ron tanda keluar tapi harus keluar kento sebekal ialam nakaula ajunan dari kadintong ireng berangkat taretan hanidin kento kebai paburukan bi kaula ajunan sepekus dari kaula ajunan tore tingkat aki kepekusena secuba dari kaula ajunan tore tuli atau pada ka Gusti Allah takok sampai taparpak kalaban ajal isaat aba
tu sasabulun kolek maka tenton ko beter calaka non mantur pada selamat amin Allahumma amin Allahumma kaintonon berarti hadir kaula ajunan dak di tempat berdua Pak nomor sitong mapunga dak kateretan hanidin siampon da pada alam berzah nomor 2 kaula ajunan ngala apa burukan kalaban barang kateretan hanidin dak ka alam berzah dari kaula ajunan sepekus mantar atamba pekus amin Allahumma kau dari kaulah ajunan secuba mungku Allah mantar tula yoba dari cuba ipateti orang pekus amin Allahumma sehingga kaulah ajunan laku du malam masuk ke beng apate isanguin pekus di budi nyangu koncin swarga mate nyangu kalema la ilaha illallah Allah la ilaha illallah lancang umur tada kunana lamun tak bagus lakona balik raja perkarana tambah abid inorakana la bila nyabah ikrungena padang sata jatuh sana kastah pon tada kunana karena padang norakana Allah la ilaha Allah orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar esen muana karena padang sorgana Allah la ilaha Allah orang seraja tu sana waktu cabutnya bana kongang ala cot imana maka langkeng inorakana la illallah Muhammadun mate mendadak wa akhdatu asafin lil fajir mun se mate mendadak kento orang bangsat ka Gusti Allah perentan ta etole larang nai rompak maka mate mendadak kento kasosaan penyesalan kakastaan setada engkena dan tada pentingenna mantar pada selamat amin Allahumma sepekus mantar sajan atamba pekus amin Allahumma secuba mantar tuli atau pada ka Gusti Allah amin Allahumma amin keran kak dinto sebisa icatoraki salah lopot orang lebih nanya unsapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.